Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silen sang puya Congress Party thalai te chon Aizol kho pui bol ho song bol mu mal engma omlo anti Lai Autonomous District Council chon budget pass theilovin har satna tok mek BJP shoi to senior Union Finance Minister Hlui Arun Jaitley chuvein kha New Delhi a thi Congress Party thalai te chon Aizol kho pui bol ho song bol mu mal engma omlo anti uvein khan tui riala bol ho paina mun an tloa hemi chung chang hi thu chu semin Congress thlai chuan Aizol veng sang sanga bol ho la khom dan kalphung in anglova then khata troi thelo an clear line athena chuan an clear lawani antia mipui an boi pha line MC bol ho paina tui riala chuan mun khata an chung khom le vek si ani ti MPYCC te chuan amhun an fin fet an soya hetiang taka mipui ti boy mu mal lo taka bol ho song bol ani le si hi Congress thlai te chuan poin ti soin MC hian mi pui poi a khoina sa ema abila tholo ani zia atilang chiang hle ani anti bol ho payathil diklo tam tak om hi sarkar lai pu an le kha thelwa chuan digle fel ang vekin an lan tir nia soin hei hian hlem hlet na satakin ati zual an tia hetianga diklo le fel hel taka MC in bol ho pai akal pui hi MPYCC chuan ti top ngam se mi pui ti boiringot hi adiklo ani anti MPYCC chuan plastic le sarang lam chi sang te man lo tur tia malakna a thop rualim a clear shan na hmuna engma clear shan ne le si lo hi riathem har ati hle ti an thu chua chuan an tar langa MC sarkar hin an zorna free wifi an ti te kha khonge om ti Congress thalai chuan a zota parking fee khondan kalphung po amuma lo hle an ti bok Mamit DCC meeting DC Dr. Rozama ka ishwaya nimina nei chuan central scheme sanga bank kal tlanga loan pek chu thin chu mi puiten a hun taka an hmu nge theina na mlak chu bank du te ti turani atia chumia har satna omani chuan achin feldan kong jong tura meeting a phor turani atibok meeting a hin kumin jun sang ni som pakwa thenga Mamit district chung bank sang te din mun clear hawani a meeting hunung bera tanga maso na clear ho zweni bok Mamit district bank sang ten kumin juni som thum thenga CD ratio chu za somli pani point paruk ani a SBI Mamit CD ratio hi za somli peret point paruk pani ani a MRB Mamit chu za somli pakhat point pakhat bial ni in Mizoram Cooperative Apex Bank MCAP Mamit CD ratio chu 75.24% ani bok bank sang ten central scheme sang PMEGP KCC NRLM PMJDY le adangte kaltanga loan an pek so dan dit mun clear hawa soizune ngal ani a bank sang ten masona tur du khoblo lai le mlak dan tur te soi ho zuyani meeting a hian lead bank scholarship ho tu te Mamit district chung bank sang ayo te antel ani khlui juni somni paliatanga ne tan Lai Autonomous District Council budget session chu har sana sang wanga rural thathelova om hnuwa ni ngani tladali khan ti to pani a sarkar ding lai rin tok lona motion pudlu an iwanga har sin thleng le nomination member 10 sarkar bugna vote an nei ve theina na high court an kalawangim LADC chairman chon session hi tum thumo potseya chumi hnu ni ngani tlai khan LADC deputy chairman poilar ding lena chinza chon LADC budget session chu tiamchin omlovina ti top ani LADC budget session July ni somni pakwa khan puti zakwa ka shwa Congress sarkar ding lai rin tok lona motion hausa pudlu ania motion hi buk le the ani lo wangin session hun hi pose chawani a hetila hian nominate member 10 sarkar buk na vote an nei theinan high court an kal boka court hian thuthluk na asiam mai lo wangin session hi tumthum pose ni in ni somni pani khan ti top ani ni somni pani hi go ti high court Aizol bench chuan nominate member 10 vote an nei theina na an thlan chungchang angai tole hun ni in nominated member te huthen ebzonga ukilding senior advocate pusilar mzawa chuan advisor to chief minister ni chungin ukil na atho the le theilo ti chiang turin high court chuan bar council of Assam Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh se Sikkim hne na athona thu boy kala hi tun thani somni pakwa kala ni ngania ngai to le turati ania heti la hian court hian LADC chu kaldan pa ngai status quo ada wangim LADC budget session po nei le thei ani talawani puan to thinangin LADC sarkar lai Congress legislative party atangin Congress MDC palile independent member CLP thop tu pakhatin Congress legislative party an suasana MNF member pariat tenen United Legislative Party dinin LADC sarkar na siam tumin ma an mek ani hengte wanghin LADC sarkarin har satna atok chhomeka tuntum sesana hian LADC budget po pass the ani lawani tundin huna Congress Legislative Party hian elected MDC sompani baka CM minaruat
nominated MDC pathuman nei meka United Legislative Party lam hian elected MDC som pathum an nei thung ani nin hi o Mizoram State Rural Livelihood Mission longkai adi block bultuma ran athon NTN athon ran dam doi semna hun chu tun kar chu khan HNVT department longkai nen tang ko pa bot sai ni a nimin pe khan kol cho tlang dung chon tlang pui khuwa Animal Health Camp and Free Clinic nei ni in Block Mission Management Unit MZSRLM longkai adi block atangin thok tumi pathum le HNVT department longkai atangin Dr. Charlie C. Chong Thu Veterinary Sergeant ne VFA panhi ten random lo en ba ka athonin dam doin sema Animal Health Camp and Free Clinic hi nimin khan paithar khuwa nei chung zomim ranvul za somni velan entira mi puiten an hlut hle ani Free Animal Health Camp a hian ranvul sang ar vokle uiba ka bong vul tu ten an ranvul te entirin atul dana zirin vitamin ne damdoi chi sang ba ka ran shik thana hlote po sem chu ani MZSRLM le HNVT department tang kophian khodanga po atulongin Animal Free Health Camp hi nei chun zom tuin ro manan siamani chanchin thari All India Radio Aizol tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon naktuk chommadar som khata hian All India Radio man ke ba program kal thangin mi puitan hena thu cha soile dona mizo tanga le lin chun zomanga zandare ti chonon le ani ang BJP shruai tu senior Union Finance Minister Hlui Arun Jaitley chuvein kha New Delhi athi damluna wangin hunre tak en kolani a All India Institute of Medical Science AIMS damdo ina ICU wa Dr. Thiamrol ten uluk takin an en kola AIMS Dr. de chuan tun thani ko khan damdo ina hen dalu ani thu sein voin chun dar som patnila ministry khan athi ani President Ramnath Kovind chuan pujai de thi chu poeti thu soya pujai de chu ukil thachung chuang mi pui ai ororel tu pui tling takle minister thadang ambi kani atia ram thanlena tura tholok ememani atibok amma mo phuna te hlenna theina dang ambik nei thanem ngai tak in petak le uluk taka zir chenga hria thiamne na amo phuna hlen thin mi ani pukovina chona tibok Vice President M. Venkaiah Naidu point pujai le thi thu hi Nellore Railways and Defence Project hong tura chenai pana atho chho don lai hria in azin tur hi thul ngala punai du chuan pujai le thi chu ramtan ne ama mimaltan po khak na om to lo chan na satak ani atia pujai le chu mithiam tak sarkar in rel bolna mithiam bik le mirin om tak ani thu a soibok Prime Minister Narendra Modi point Arun Jaitley thi chu atur tak zet ti asoya pujai le chu politics amiro pui mile khathiam chungchuang tak le danama miril takani atia ramshruai tu tongmang thiam ramtana nore thei tolo tur thil thatak tak nu chhe tu ani atibok Defense Minister Rajnath Singh Union Home Minister Amit Shah Union Information Broadcasting Minister Prakash Javadekar Bihar Chief Minister Nitish Kumar le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal te point Arun Jaitley nu thuan soya Congress President Nina Chetlailok tu Sonia Gandhi point hunno taka Arun Jaitley thi chu poeti thule awi thu soya ram shroina konga hunre taka in manga mi puite ayowa aro relna te minister ani na anga anha tho tele mi pui nun phung ma sona tura anha tho te chu hriat reng ani to ang ati Union Finance Minister Hlui Arun Jaitley hi BJP a shruai tu senior belpol ni a Narendra Modi kai shruai National Democratic Alliance Sarkar Masa Khan Finance Minister na chela hengba ka hen Atal Bihari Vajpayee le Narendra Modi Sarkara Defense Corporate Affairs Commerce and Industry le Law and Justice Minister alawni to boka kum sangni som pure som po union budget le sangni som po sangni som ni interim budget te kha taksa hriselo na wangin ahun taka aphar theilowa Lok Sabha in thanhunung berpo kha taksalam hriselo na wangin achu lowani Sarkar le pe Finance Minister ani line thilchin chhe tlak tak tak an hu chia ahun lai hian sarkar chon rabi poimo tak tak sum cherel dona tura poisa tangti thi demonetization le chelak dan thar goods and services tax GST te kalpuya ni a kaishona hnuaya Modi Sarkar chon railway budget ashana pharthin chu ti topin sarkar budget pa ngaya chhun lu ania union budget pharhun po son main February ni khata pharthin ani company tlasia te ta na insiam thana tur insolvency and bankruptcy court thar akaishona noi man tan ani bok kumsom ni chung BJP le ram ta na tholok leya BJP ta na Lok Sabha Assembly in Khandon ralrel na angai to tu berte jinga mi ani kumsang ni pahnia tangkhan an party tan Gujarat viltu berani hemipa ka hian Madhya Pradesh Bihar Karnataka Punjab Himachal Pradesh Goa Maharashtra Jammu and Kashmir Delhi Assam le West Bengal te po alo vil to thin ani chanchin thar cherti topna na tlang pui Congress Party thalai te chon aizol kho pui bol ho song bola mumal engma omlo anti Lai Autonomous District Council chon budget pass theilovin harsana tok mek BJP shruai tu senior le Union Finance Minister Hlui Arun Jaitley chu voin khan New Delhi athi chu ti zong chu chanchin thar kan puan the chu